talo fatu le tai unga tai pakala me malo se fo moria le tai fo. So fo moria lo fo ni kai fo. Malo ale fo la manuia ya. Ala fai mai fo kai o ya. Via la vale tu me uma. After mo la no tato felo ya ta fisi fa ya ni tai mo ya lunga o penga ka fai lang ya. Al me siliane ka ku ke fisi la fa. Paro sai fua. Ole tate tala do ale te nga yoi mingo ya ta ole ta yau Mikaele ya leu fa fonga tatu atu le ta yau le ta so ta ingol ta fido inga via le li nai mo le malosi le ngata fo ilia ya ole langi le le ole tau ya o tono tatu atu e fa na e fa ilo mai o fa na yo fa anga ina samo o ma wenge ile momo fo ilunga ile uso o ma ko le ile afo ile mele ngaka mai fango le lokule fa ka ngi momo ya ile ma ma ko la ilunga I ma mele nga vili ile vai fo wale samo water authority ia mana ia le o vaenga ia lo te fia fa fasilia tu lo sunga Mikaele ia tawa ole matu o lo sefua ole ale maku lo sefua a matolona e tango faile le fatoanga to ia fala wena usole ole kai mi ko e fo wa fo sa ofenga luenga ile malo o fa kasi sa o va ia me ka o internet so information communication technology sa internet ka maro oh yo ole ka fila nga wa lu ko ela ayo rawo vai kunga asole ele ai ele nga ore kupe ele mafai re kupe nga ola I kai miumba ai mafai nga wa do pa kai fa koanga fa tela o ke bai ia ala ise me ola ila fa nga uma so wa inga ole kai kausanga la lua fesu kasi ai ele umia le kai mingo ko fo ye ko ela nga makai la o jeni le lua fesu kasi Mikaele lo winga ole la wa o lo sonanga o to e launa a matai ona e whatinoina lea tūlanga. Iyo wa foi manko e o toke lau. Is the biggest challenge I ko e lau. A foi e koko ai menge fo lau ainga. Le nga foi ole salt tape o ko e lau e mawalunga kele. Suala o la le kai le la ko mixa mal fa ko e la. E alwa oi. Hai tsai lola. Ya ai kango eli la lope nga ole fa fuku pe isi o nga ele pe nga ole kolu fuku ilalo. Ya awa suo mai lunga sambi. Longo winga. O so se la awe ko avinga pipe la nga o nga le afo de pala. Ya ai ole kaimila lenga o ai ku ile me ole Facebook ka binga malo si Facebook ia ai Facebook lai mele au nga ia ole ka mila ngau come across le Facebook page ole mafaufaunga on mafaufaunga page ia ngau pe kunga so le manga ia sa o America ka le fai ngai sa mua o longo suafa o se montafa Dr. Malcolm Hazelman ia nga o fasili mai lo ia fa mole ala fionga pe fenga so soangi mai o uleu ke inkalesi e follow la e follow lo footstep ile fainga o fakoanga nga ma faufaunga nga share mai lunga lo page ia nga makai maka mai ala ko elau na fa fainga o fiela ia o to elau ona a mata ia lau fatoanga ele ese me fingofie fingofie me uma peka ngoi fai ole mela nga maka mai fai mai lo mentor le late rest in peace fai mai o langa va ai malo kilo ko la wele au ngale Elliot pala fai le ko anga yo kom au ngale me ko kia le ka ole keyhole garden o keyhole garden nga found nga advance I fefoi I Texas ia ma Felica mele ma koile ai kauli ai se vai ole keyhole garden la e fau ilunga le pala e fau nga layers e specific for nga layers e mua alu la lole la au pala ia so o koile le afoi le me yo o kingi pusa peppa foi nga le o newspaper le ole anga ia so akuinga ia fasusu ia ave po le pulu po le ia makoi fui le pai ia avakulo ia le afo le greens le greens o laumaka fa ngofie upunga laumaka
ia uma lau maka koe ora koe le lau mango whakoa alu lo le pala piko a lai lunga a o ngā kokongu e whaira le basket i o ngā kokongu e o i ngā lai ka wai i kokongu i meo compost materials ia fai mai lo lale ali fai o ka makongo ai ke kango e trai koe lau se va ai po le ale fai no le mea ai ia o solo ma le ke vai la o eso le ia fai mai a voli wa le malai voli kala ngelo fale ia ala wa o ia le pungo wa ku lo fale le lo mai le malai voli ia la fai ala o menga ia wa wow mai ki pusa kai me ka ngo ko le va ai koe lau e ke le ki pusa o ngo lo ia va koe lau la o le paelo la o mai au lama me mai le simoku ia penga a kole fama singa o vai me le ngu so le wala la ko kama no male ma ako ko tumu ku kama tumu pi tumu ka pisi alu ku fai ma ka alu ku fai ka ma ko le ngu manga ia sorry wow Iyo, makwa manga yo kwa ola ia nga o mai o kulo le fongo le pale menge o ka o ma ko le cheno fono toke lau o kulo i ko lau e o fa longo le mankola o ke minga o ke fai lau kusi le ulu toke lau pe le pale binga toke lau e pole au ngal malo o la sa o fai lau kusi ya ela o fa o longo kala le ko ke le fongo maka ka me masuyo o ngiusila ile mere fai masuyo le malo fakas e fai mero me fai o la ko maka fakoa awa kulo kama fai maksole se va aila ya isole arma ko manga fai polo ke fai lo polo ke le yuf e ka o le abakule ki ho ka din ko ela ia nga a fai kofu uma ai nga mal ki ho ka din o lale umi o lale le tero tausanga na e fai ai le whatoanga nei i toke lau ai tele i malanga i Samoa no le lua o inga o le lima kausanga o lima kausanga e fai meu ke sawi ngei e va ai le compound o le kakoliko le i mo fuia okay o ke sawi ngei e manage le compound le lokoanga e o mai kanga ko e lau e malolo mai e ma ope o mai fa malolo i o toke lau ia nga o le vala ngau fia ko fo i mai Samoa la ngau fa long ngol ma ngai para Samoa so imagine coming from a big challenge to create your own soil sa ngai Samoa so le pela skuli mile ala le ba fo angala da e alu toila o lo ninga i so pito toila man ko foi o lo kinga o longa kinga o le toke lau o le nuku nonu toke lau o litia o le kama o le hafinge o patelesio patelesio ia mapama ngar pau nga lo piko ko lau o longa kama lo kinga o satu ya tua la nga ke la inu ese mai satu ya tua ia o longa o le safa nga lau ke se ia mai ngai safa o ma ko la nga movie toke lau nga fai mai le kinga o lokinga i lokinga e avakuia e wakui ko e lau e fai ngopele o langa monga ia langa ko ke langa fanga e muva ko le fiku wongo e nga muva ko i toke lau ai fiku valu lo ia ai fa manguia lo ia o ke saule la lo langinge ia lele mana ia brother lele tali watu lola ina Samoa a mataina loa la o le wha moe mal whatoanga i nei Samoa. O wheo Samoa le ua whai lau whatoanga? O sanga wa maka me ange moa ele fo ele mamau aku i ia lela wau sisi mai ngei whakoa o male maa whale le 2021 a le whakoa mango fo i ngei 2022 a le whakoa maka o whakoanga last year last year nga pakai o whakoanga ko sa ele a ko se December last year ele a ko se kausanga i le meno ke whai ai ole iwa kausanga before that sa o whai whakoanga i lalo le mele se ile compound na toke lau o hala ia ula au po ia u whala whala oina le leua ma whai ona i tutoina si taimi o le tau atu lea langa lo tilo atu o lo ta o nai e whai au ia u kapisi e whai au ma lau i ko e lau ia le lei boio
kamako. So. Ai mai. O lettuce. Oh. Ia o kukama. Ia o maukengi. O maukengi. Ia o Isalaelu. Ola. O Isalaelu. Ia o kele ia o kahapisi. Kusa ole mea ngā makai. Ngā uma ngā ole ngā olo tolua. E tolua na fale inga. Ole Pele's Kitchen. Ta wese, ta ngā fuafua, ma vai tele. O kamila le ngā grow ele fale inga. Wa kele foi ngā le expense o menge u fala o inga. Ia, nela o mga ola. E kau a foi e divert le expense foi ngā le ia sau e aki ngā e ile ainga. Ia, lela o mafainga supply e au. Supply me umo le mga mia mai fale inga. Ka pisi la poko, ka pisi sainga o spring onion o kukamba o kamako o le lettuce. Me uma le supply uma ko e o le kupera le sa alu I fa kaungo mea. Le ua divert mai e develop ile ainga ma mea ia. Lolo minga Mikaele o le tina le fale inga o le fatoanga. Ngā lulu e whaatasi la. O le ki ngai le fale inga, awa o so se la fanga. Mikaele, o ha taimi le aso, e te ngalue le tai au, e te ngalue ai e to tō I al kukama, e to tō le pi, e to tō le kapisi, o le ha taimi le aso. O le afa le lima le kai au e ke I le fama. Ka le ongo o e fafo e fakoanga. Mankola o le fakoanga maka ko ai le mil I le familinga. Ia e ka kaua langa taime o le familinga. Ia fe kaui malau harvest, ma le ola o crops Ia au le leia la familinga. E fa pengala ka vale le bea e ka kaua langa nga yoi ke miuma o le kai au la. Sau ai le ongo le kai au ka po le sfulua, su kasi le sfulua. Afa pela I mga mea I le fale inga wa ufo ke alu fai fa ka fale inga pa pisiro kolua. Ia ai ka I folo la afa pela fa ka inga la sa so pisi. Ongo la ka le sfu kasi kuiro o sau kuiro o fai fa ka o walu fai fa ka walu fai ya meu o Jax ma ai si mea bisi. Olu fa kumu fo mai se me o ka kaungu mai ngei pole ko ka le fa ia ave moli lo fenga luenga o sawa o ia ki o manko e sola o male mea fa wa ko ia ki ia ola mai sola ia o fenga luenga ka le su kasi le pola tu mo wale mea so ile kaimile mga omi ai langa e kaimi mga omi nga alu le mili langa mga omi nga koko le mili o waile alu le mili nga omi le me mga omi nga keu ia kamako nga omi mga keu isala elu ia me ia e fai ngofi o fai le kaimile po o ke alu e keu kamako keu me ia ai ku singa luenga e afu il kaya alla e se le mana ia fa ngolongo lima le tai awala o se frutasi le po. Kani tu lai whainga luenga e fua mai fo ili tau i o tangata ngalue. Fua mai fo. Mai kaiminga I fiku basket o le va ale ko au maku. Se fulu fiku basket, sulu lima basket. Ngalu ko e lau. Sulu lima sulu ia basket. Ia o le basket e kasi e ngofo mai more than 200. 200 tala. So Lono minga Mikaele o lea e lau au ia oloi I to e lau sa o lea? E sa o io e. Man koe o la dream, o le se o dream lenga ngai ai. Langa sa o kongo o le sa o fai fakoanga, maka fai fakoanga ngai sa mo ile a foi ile ai toke lau, ai o le kakoliko. Porque milanga mo koe koko ai au ave fua kausi ai o mako moku ko elau man ko elau e ile me ka o le inati system o le inati o le responsibility o le kaulelea e alu e fa ngoka o fa ngoka nga o mai le ku fa kasi na ku fa lo le ngu ku fa ka nga ka umo le ngu
o te mila ngau sawa inge ngau manga o continue la u responsibility nga o kangoloko ko loi mo le Catholic compound ai vai la o makuai fu o fakuanga ai ave fu wow ai o le supply le ngalu ko la o a voka fala palangi o ka pisi o le foi le sweet potato o le fai o kele me ai ave fu ko la ia kangaka maku ko la ia makangaka makofi o le loku for 9 years I was doing that but I always had in my as a business thing I wanted to have my own land ia nga supplier ile mangkola o fa ka ko ela o ka me ko ela we alu ka ma le pase ka milo ko kongole ole a fe market nga fa ka ulo ma wala se kulo se bangula la foa e ko kong se pes ko kongo me ele lopo ai le blame mangko e market ki all se market ele lopo e blame al melo ke falla e kasi ale be afapela e mai la le o kakui ai maungi me fa penga o la benga fa me ko fulu le fai le e follow i le mele o le biodiversity la e ka ngol me e follow ye kula ye benga ye policy me fulu me le fulu ai ela se me fa ko ia e fa ngofie target o ule play o ule o fa le ko po la le me e fa ngofie e fa ngofie nga atake le problem por be wa misi a unha fulu le a ia o kam fai ngai pui ile biodiversity to ke lau biosecurity ve ke le ropesa o ya nga o kama ki fama la ko ia mangingo pa iola e kaure o le mana ia lau sunga Mikaele ole ale le umi e to ai se ku kama e ko ka pisi o la umi to toina na baba inola ia le wafu mai masinga lu masinga kon ole mele nga fu mai o mele o ye ready o ka pisi la poto e e alu le kolu fa masinga o la e fa kalia e kele nga luenga ya luai me e ku kama e kasi al masinga va ku kau mai ku kama lu masinga o makua o penga foi la le sala e Maria ele te mauna tasi atu dola fa mai malta pakala ai le vai ngolo pakala mena umata tu ia te le lopo o Samoa po to elau ete fa ngai na le fitilita mo le fa le yo le pe ia le menga ko vai ko ele fa ngai ule kusa okay le fa ngai le fa ngai la wa e fitalaisa ngai fa ngai la ia ai fa ngai ya ule le mele o le afoi o le composti kusa o le afoi o le kanga o le compost o le organic compost fa kau mai o le agriculture store mai lo le se umaka wa ku fa singo e sa sai ko le afakanga suka mti le afakanga suka sa alo ko ngongo ai fa vai ko ngor kalo nge vai mankola o mel o nutrients le le se ko ngor compost le e osmosis e alo ko ngol o le vai le ko ngol paelo por kalo ia nga fa vai lo le po ako malama lo kaya e alu lo asu mai le vai ga e alu e fuia ia la e pe mo fie ia en organic materials e fe ngo fie nga fa ka ko inge makua e fa pe nga ko le fa ngole le afoi le mele sorry fa pe nga le fa ngole o le mele o le fanganga o le pest ngai o ele vingeka ngai o ele le soda le baking soda o meia ma fainga ai ma fainga nga control ai o ele pest mai le ai no ka pisi ma pi ma menga Malo oka sole ia lele wa fa fonga tatu wa to tele la tu o
lunga le tapo kalabe le tau. Boli mawina lau fasoa matango fie. Telo fo le to telo lau fai fato anga mal au fai kapisi mal au fai sala elu mal au fai pira yai. O le fako ala ko koe vavai mai le nei tai au. Ia mala to boli mawina le tulanga o lau fasoa. O lau fasoa. Nga fa e ba ko lau ke mai nga le tapenanga lau awi toi lau. Lea, so kango di liu le camera. Lea. Lea. Umanga fufulu. Umanga fufulu o isala elu o kamako. Ia o spring onions. Ia o lettuce ele fulua. Ia lela o umanga penga. Vai mai la ye. Vai le basket. Piko ilalo le maukengi so a koele isala elu. So a koele kapisi sainga. Ku e lunga le kamako male spring onion. Ia salangi elo e lunga le lettuce. So. Ia o fusipi. Mang ia so. Ia, le na whafonga maritatu watu no lewa sila mai tamu whainga ale whai whatoanga i Samoa. O Samoa, vai o Samoa le makwa i sau o ni whai whatoanga le tatu. Le tatu tilo ati ai, ma tango fia tapenanga. Anga o kele lope whainga wha e maku lau a kema i le whakoanga, se i mata mai mo le tatu watu no tūlanga lau tapenanga. Lera lau kanga fasinga mangkua ngo fai koe. Maka kwa mea uma. Maka kui i le mili. Le familinga. Vai familinga lea. Usalala o familinga le ko e o kula spalai le wa ready le kapisi. Ya. Ave kapisi koko. Ya wa o ya lu mal family le mala au le. Makwele e manga ye o le fale. Ya o le si pico. Ia vai ia o le lettuce le wafu le fa kali le mili ia mangua a fa pe o se fai fakoanga ai manga mi o le fako le lettuce ai le lava fa so kasi ala pe paleta se fa ka lo pe pa fako ia nga ku ka ki lo nga ku le o le lettuce ia ola fa pe e funga lo vai o le mele o le flower le e ko kongo le faku le lettuce. Ya, o pele mele. Vai. O le faku le lettuce. Vai. Lea. E ke kango la cultivate le fai fale le faku le. Kango le ko koko. Pe fa pele la va fa so su en o le faku le lettuce. Ya. O va ai mai. Ya, o faku anga le ke ku le pico le fa. Ya, whakoanga nga o le bezo lea, e sosoangi le bezo le e attract mai a pi i le whakoanga, e sosoangi fo i e kuli ese le mangu whalafua. Ia ala ka mako nga ku mai ka mako nga ku aku, ia le sala elu nga soso mai, ia o le green pepper le piko lea, o le maukengi soso aku o le fai soso aku alui foi ku kama mapi alui foi le lettuce male male kapisi e alui foi kapisi la poco pico ku ia ai fa malu lo la lo esi ia oi ia so kangola va ve la lo kango va ku e danga maraya ia se vai ai le mele o sui o le mint ia o meia fo ka koko ia o le mele o ke manga oe wa kanga kai e ku kaulanga o me fenga le lau kango e fai le lau kango e fau ia fakoanga box garden nga sau a o ela kanga kai le lo fai fakoanga nga lo sau a fa ka o ku lau fakoanga o manga o fau ave ku lo fale totally yes vai ya vai mai o au fai me o le au fai ya ka milo le fale o la au uma o la lo le fale o la au uma ya ya o ki polo ya o ila ke fia manga o fa sing mo ia o la lo lai la lo ile ka pisi vai ka pisi vai ka pisi vai e camila lo fai
Usa o kapisi vai o polofeu o le green pepper o le basil ia o au fai. Ia. Te va. Ai o ile. E kapisi vai le. Solo kapisi vai. Tot. Vai au fai ka ki au fai. Ia o esi. Ia male vai tilapia ku I. O sot. E lo ku vai tilapia. Ia. O so se mea na ke la agua I lo fangua. Ta e maua solo ai e mea ai. So se ko nga mea ai. E koko. Tole, Mikaele, ua mai mole tatu watu no o sila upenga tafa ilangi le nei tai ao maua le mea ai ano maua ia kapisi so se tu inga mea naua tilo atu ele tatu watu no ole manga ia fo iau kongala o au la au iau kafa o lo ufale ngai keu oi o lo winga pe fo inga mai a pisir kinga fala inga o e kinga ko kamaa o mea umanga a vele mea fa mai no kamaya ai no fai se mea ai au e ke ngofo e ia e au e ke fa kali o fa pe o le kiuke a lo ko lo por kiuke lo kinga fai le mele ai lo fa kanga mea fa moli ai lo fa ka ele ka mai ki ma suile ne pisui ai lo fa lai panqueque para un panqueque alu so se mea o le mea nga o le mea lo fa nga fa me lo kambaya ia le ala ko ke kam fai au ke follow ai sei fa singo kula le mea composti ia sei o le limaola makwa e limaola mole ai se me ke le fai e o le ngola o la kampangi. Lima ola. Living hands. So. Yo ko vai mai ile pikole. Ya, ngafi. Ngafafanga ila au o ile before yesterday. Ngafafanga imakula au o mala fanga au. O vai mai manga ile. O le green pepper. Ia, o ila le. O le station la le o le composti. Vai o le fanga le. Pea kanga ka le ke fanga vai la. O le fanga le. Ia. E soange fanga ia la. Ia o kongu la I. O vai mai kongu I. E vai le kanga le. Ia. E ki e le vai o kongu la I ko kongu vai le seaweed ko kongu vai le faipula ko kongu vai le compost ko ni ko compost material ia o malola ki ko kongu le fango e nga lu le fanga eu la au vai le manga yo le olo la io e fanga I kalange pe fanga I lunga le lau fanga I lunga le lau e vai mai le isala ele ola io isala elu o maukengi e so solo maukengi le mele petition ile ia male si menga ele ai mase masingi nga fa nga ile lua e kale vai ile maso so e maso le mea e vai e divide vai mai maukengi mai maukengi vai ka kikia mai maukengi ia o falenkia ia fa so solo ai lunga kukama foule kukama foule ia pakamako le ia ole mele ole kamako e lua ia koenga kamako ole determine male indetermine ole la haula le kamako le fa e ole ole indetermine e ola pe a ko ale limas fulumika kamako e alua kamako le la fa ia po ia langa wa pala le la ala fai po ia fa lo le wai ai fa ngale mango e sai ai lunga wa umi yang ala le me ia ku mango ia ko sai lunga ai kangul pongaki
to makwa e sele te leo le mea lofa ma le taleni le atua pe tilo ne iai i le taia ole nei i le 5 ola te lo lausunga ma le si vaenga tāua le ua maua tapokalame o le nālua eka ae fai le maso ngalue le 5 e au ngoa ma se kauka pa sole kange wa foi mangu e ka ko Samoa o le upu le tangi 5 o le upu ta ua te le upu na tangi 5 tangi ya o e lo ka wa Mikaeli ua lama fai ulta pokalame awa e toi au maia le upu le tangi 5 ia e se le lui o le loto i le saunoanga muli o whaama e aile la whaama el tapo kalame tangi 5 tangi a o 5 ina ia manuia ilu a inga ma manuia lau whanau tilo atu le nei tai au whaamalo ngalue malo le atia e a inga malo le osiosi a inga malo le whinau ia leo tilo mai mo le tatu watu no nei tai ulunga le tapo kalame ta fai fia le lau langi lo mai mo ina le ta whaasoa le nei tai au i le 5 ola o le ano fai atu ia oe e se rau 5 ola a leo le ngoanga o le au nanga male tau o le ngo foi nga le wa luai le wa fai foi ma ko YouTube channel a wa fai mai foi ma nga ia faso o le mele o ke ma o le ngir kai au nga wa lu le fale lo au mai basket a la ku les ka malo nga fa fo sa va ba ai o sa lo fa malo mai ya o fai mai ma nga ia ke le lau faso o le foi ko fa Sofia o fia nga lue ma nga kilo a ku lau faso la fai al me ma nga ia lau faso e sau a ko ale me le se be nga a ole me i le au nga le fai nga ia e langa le lo ka mi pe le mak ele lo ka mi ke pala me le ala we o le fa so le mala ma le ko mai le nga o mau mai le fia kausanga ko ki lusu kausanga ele fai fakoanga yo ia o la YouTube channel nga o le 5 ola fa penga fa ia mai si mea ia ka mo fai e fa so ia ai se mau e foi se soangi e au mai soangi la fenga luenga ia fa penga foi soangi ka developing o le mele la nga o ke manga o set up le mele ia i loa ka nga ka Samoa ele ai se me kanka ko kangi fu ai fai la au fai aka ko nga yoi me ia o fai ngal kompo o ke ni compost o la e mau o ka ko 5 me fai ai ia no me fa pega mana ia pa tai ono tai mi uta o si u ta pokalame o lo momoli melo fa anga male anga fa tai tele pa i o tatu wa tunu le tai o lunga ta fa so i lau tu fa malau fa so o le lu tau le mo tatu tangata wa tatu ta pisa nei le tangata se fuanga tau se fuanga lewa e sauno le tau nei tangi ia yo 5 o te ola fa langolango au wa le ola fa langolango o le pine fa mau a le mai mo mo se sila tatu wa tunu nei tai o le matango fi o le fa toanga o au ngā ruenga ia na fuwa ta pena le si o kai ave oi i to elau o ka se man ia sole ia o au ngā ruenga le leina pena e fa so le telo o tausanga na e ngā lue fu ai e ta pena ia e fai fa toanga ma tu fa fu tangata le o to e mai le tu o fa teleina o matu wa fa o aina wa osa manui o le i lunga ia to e malainga au fa teleina i foi mariloa te olunga le tate min leita au Mikaele o fena i tatu falainga o fena i tatu falainga i sabo wa o le falainga le tatu le ia o tawese i kalange o le on the rocks ma le Samoa Commercial Bank ia o ingei tonga fuafua e fasko i kia fafsanga ima le Mercy School le sai right next door le sai ele Island Rock ia ma vai tele right beside le Samoa Stationery Store mana ia fale inga nai tolo le tau mala unanga le sunga ya Mikaele masiona fale tua vai la aruak e kauri al se kupe fa kau mai ele afo de ka pisi male a e alu la fale inga pela e ke kofo lola inga le ka pisi o le mau kengi o le kamako lenga lenda sida le tau nei wa inga ke wa sa mo ela ku ngalu ya a fe fale inga apela ngai kofo lola fale inga ia la fatu a Mikaele tolunga tapa kala bele tau so tai tele la fa fitai fa mo foi le tu yo fai va mo tu tele yaso ta tu so tai pe alo fatu ya fa pena foi ya ela fionga male
Au whenga luenga. Ia le lei whaaftai ia seifua ia. Seifua.